ufanele uphume straight laphana. Aphume ntshone ngaphi ngoba kusekhaya nje phaya. Benzophuma ntshone ngaphi. Uphuma wakho. Mawuthi semampondweni buyele emuva le emakhaya. Ingxaki yakho nobandlululo wena. Kanti ubandlululo alitholi lutho. Ayikho lo niqhamuka nesitayela zale nize nazo la. Ingakho siselo nongqizo lapha ekhaya. Ngizokhipha lapha ekhaya mfowethu. Sisela izidako. Kahle seyakudlisa elidikazi lakho selakudlisa. Vele lakudlisa. Uhlale phansi la Ngiyashesha mina sithi angazi songikhohliwe wena. Ingxaki inyani yakaka ndithi. Songikhohliwe wena. Inyani yakaka. Songikhohliwe. Ngicela uhlale phansi futhi. Ngicela uhlale phansi. Nami ngizokuchaza elami side ngendlela engibona ngayo yo2 lento le. But uhambelene ekhaya. Because istory asikasiphume siqondile ukuthi wena uhambe ngesimo sokuthi abantwana abezwa bafuna ukulalela. Bahloniphi abalaleli umuntu lo ngisengihlalisana naye. Ngizokhuleka kanjani ngihlala umuntu omdala usungazi uthatha imithwalo uphume uhambe. Uhlulwa ngabantwana abangamantombazane. Umuntu omdala. Kumele ukuthi nguwena okwazi ukulungisa into zasekhaya. Mozovela uthatha imithwalo yakho uhambe. Uthi benze njani? Uthi sithini? Siboneleni senenkinga manje ngoba nakho ade ningathule sonke lesikhathi. isikhathi. Kaloku bhuti ayikwazi. Kade ngikhona ngiko Facebook angathi sende ngisho lento ukuthi niyangibingelela noma nenzeni. Ngiyabona amafoni alahle. Nasikhathi sika Facebook. Kodwa ngazama ukufonela kuleya number ndiyaziyo. Lutho kanitholakala wena. Because usisi wakho yazokhalelana bhuti wami. Ngifuna uunderstand lento nkosiyami uyizwe kahle. Wena bhuti into engiyizwayo la kule story seni. Kuthe mawufika nalomuntu wakho esifazane uza naye ekhaya. Yes, uthe mayifika wangakwazi ukuthi ahlalisane nezingane. Ngesimo sokuthi izinto azenzayo einganeni zangajabula ingane. Right? Ayikho lonto lo. Labantu sebebadala. Injalo bhuti. Bafuna ukuphatha bona. Vele wasela nokuphatha ekhaya. Umuntu ibona bafuna ukuphatha umama wethu. Kwethu angifuni ngamanga. Muzela amantombazane uwena umfana ukhona amantombazane ayajikela afuna ukuphatha la ekhaya. Njengoba ubona nje bekwazi ukuthi ngithathe ngithatha khona bese ngibukisa nabantu la ukuthi ngibuka abantu izolonke mina ukuthi ngumuntu onjani. But wazama mnandi kwengijabulisa lokho. But wena bhuti ke wazama ukuthi uhlale. Bafethu njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asina sponsor sithini siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo. So siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku YouTube lani kuyikhona nizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithathe icontent yethu niyoyiposta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu kufanele basizakale kulento esiyenzayo. Siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kulo. So bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ngamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzobusukwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into ukwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona. Yabo lonto le kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe ni membership yala ekhaya sibe imember sibe ifamily. Yabo lonto le ukwazi ukuthi uthole episodes before idlale ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina uploada ukuthi kahle ngolesithathu mase si-upload full episode kuzobe kuyini just ama highlights ukuthi nibone ukuthi kahle sinikhanyisele ukuthi yini esobe sidila nawo ngawo lo wesithathu. Kanti ngolesithathu njalo ekseni ngo9 suke si-uploada ke full episode lapho kusubona yonke into esuke sidila ngawo ngalolo suku. So bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni sitshengise uthando lwenu sithanda kakhulu into esiyenzayo so that's why sicela futhi okugcina ngci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela nuhloniphe kubo umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana. Kodwa kwamanje mina ngithini ngiyanincanywa nginithanda ibhadi so bafethu siyabonga.